Voici le troisième été au cours duquel des orphelins ukrainiens sont invités à participer à des camps d'activité en Lettonie. Malgré les 40 degrés, ils sont heureux de jouer dans et autour des eaux de la rivière Daugava. И дети не исключение. Многие из них потеряли своих отцов. Многие из них отцы считаются пропавшими без вести, находятся в плену. Les enfants qui séjournent dans ces camps apprécient les choses les plus simples, comme passer des nuits sans sirène menaçante. В Латвии очень классно. Можно отдохнуть от тревог, от взрывов всяких. Чесно, дуже подобається погода. Ну, якщо от брати Україну, і яка там спека, то тут прям взагалі дуже подобається. Dans ces camps lettons, tous les enfants et adolescents sont des enfants de soldats. La plupart d'entre eux ont perdu leur père au cours des 2 dernières années et demie de guerre. Šie bērni var būt nedaudz klusāki, kāds varbūt joprojām emocionālais pārdzīvojums, bet mēs viņiem dodam to priekšu, to redzams. Tur nav jābūt psihologam, lai redzētu, ka tie bērni, kā viņi šeit atraisās, jo bērns tam mirklim dzīvo, viņi varbūt pirms gada tētis ir ticis nošauts, bet viņš šim mirklim dzīvo, mēs to prieku radam, un tas tā ir fantastiska sajūta, ka tu redzi, ka viņš kaut uz mirkli aizmirsis tās šausmas traģēdija, kas viņam ģimenē mājās ir. Cet été, une vingtaine de camps accueillent plus de 400 enfants ukrainiens dans toute la Lettonie.